zabo zikhona siwuthatha umzabalazo ifani zabo zikhona ngoba sinempimpi asine-counter revolution asina-spam sathena umzabalazo sathi siyofa siphele kuwona uma kufanele siphele Moses Mabhida siyaphela la nozamani ayakasiphazamisa i-revolution inamandla ngaphezu kwe-counter revolution all the time. Kodwa-ke kuthiwe angizonazisa ukuthi inkantolo itheni. Sengena lapho. Angikeda nje ukungena lapho. Ngizobe senginazisa ukuthi sizokwenzani si-PWT emva kwalokho. Number 1, inkantolo iguqile namhlanje. Yaguqela ukuthi iyozisukume futhi ngomhla ka-21 kuJanuwari 2025. Kodwa ithe iguqe inkantolo lo bekade phethe icala lomkhonto wesizwe lapho ngamalala babuTolman amasotsha omkhonto wesizwe amakomanda abamba isela elantshontsha amavoti phansi ngesela phansi ngamasela phansi uthe ungamalala noma ngabe lakini isela it remains isela noma ngabe liwucomrade wakho isela it remains isela noma ngabe lintshontsheni isela liyisela nje lishiwantshontshani makuyisela ngoba isela futhi sithi away with isela away. Uthi-ke lo yamanje kade phethe icala eseleni njengoba ngikuhlehlisa nje icala lakho eselandini uyobuya la lesicelo sakho ninommeli wakho